Dok se Dalila nalazi u očajnom stanju, Dejan joj opalio žestoki šamar realnosti. Dalila Dragojević se večeras požalila bivšem suprugu, a sadašnjem dečku Dejanu Dragojeviću, da ju je neko pokrao. Neko mi je opljačkao kutiju sa bombonicama. Požalila se Dalila. A što držiš to sve tako transparentno? Kad držiš sve tako to, rekao je Dejan, ko je imao hrabrosti da stavi ruku u moj orman. Nema veze, govorila je Dragojevićka. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.